ari ikintu mwibagirwa. Umugabo ashaka kubona kuri mwiza kuruta umugore we kubwira aragufitiye ry'amasegonda. Iyo irangira nicuza batise ko numvaga mwe nta n'ikintu afashe umugore wanjye. Nukubera abagore kuntu tumeze iyo twe tugiye tugenda n'umutima wose. N'abagabo bagenda kubwira ari bakagaro. Umugore waguciye inyuma ntago ari ikintu yicara ngapanga uwo munsi. None reba nkuguye n'akana kazi kwikoko. Umugabo wawe tumubona nk'imwe. ngo kana kazi Kazi kwikoko. kwikoko. Oya. Nukuri. None si umuntu amaze gushaka bivuga ko atongera kurebwa. Oya. Rega ari ikintu utari kumva. Okay, aga attracts message. Yewe. Arabinkundiye akize mu mago ntari. Yewe. Turageze nyuma y'umwaka nyuma y'imyaka 2. Ushaka guteresha ikibuga. Ushaka guteresha ikibuga. Yanshatse atabona ari kibuga cyahise mu. Nta bintu bitatu bihurira ku muntu. Ntabwo waba mwiza ngo ugire amafaranga ugire n'ubwenge.